Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video, moje ime je Pro Gaming, danas snimam vlog, evo naš prvi vlog. Čekajte da se maknemo te buke. Tako, samo da si uđem rukavice, samo malo. Evo samo da si uvučem jednu rukavicu i možemo krenuti sa vlogom. Znači vlog ću sad da snimati ovako po snijegu, da vidite kako je tu u Bjelovaru kod nas u Bjelovaru. Pa krenimo. Dobro, idemo. Evo nas. Kako vam je mutno, valjda će vama biti svjetlo, ali meni je mutno. Ne znam zašto. Dobro. Idemo. Gdje ćemo ići? Pa normalno, u snijegu. Gdje drugdje. Moj prijatelj Radi Snjegovića. Dobro. Pa da se sad neće čuti, pa mora vikat. Trčimo u snijegu. Dobro, idemo. To moji starci šrotaju. Moj tata šrota. Ovdje ćemo jeti da se grudimo. Sad ću doći. Čekajte. Sad ću ja doći. I evo nas nazad. Napravio sam kuglu. Evo je Kuba i idemo do prijatelja. Evo nas, tu smo. Sad ćemo šprijedno. Sada ćemo ovu rukavicu. Onda ćemo krenuti sa vođenjem. Tako. Idemo. Karlo, više ne snimam. Super. Hej, snimam. Jesmo ga. Jesmo ga. Yes. Sad se neću čut. Bog, ti se razgovara. Ma ne, snima. Reci Bog. Bog. Evo moj ujak vas je pozdravio. Tamo vidjeti šta radi, možda prijatelj jer još uvijek radi.
Daj ljudima da vide tvojeg Snjegovića. Ne, Zašto ne? Bo? zato i magnitu kameru. Šta će biti, majke mi? Slike ne da pokažem mu njegovog Snjegovića. Kako je to ništa drugo. Ajmo mimo. Ja. Idemo mi gore. Ajde idemo. Idemo. Gore. Evo nas gore. Sam idem u kuću. Jesi napravio ovo? Evo, sad ću, evo, neka vas pozdravi Ujna. Bog pozdravlja vas Ujna. Ugasi sad. Ugasi sad. Pa sad ću ja ugasit. Imaš li ti liži, da mi na tebi liži? Jao. To sam, ne ja sam, Ne, papa to liži. ja sam dao Ivanu ližu, a Marko mu je otvorio. Mici, kaj liži tu? Evo ga, dobio si to. Ali sad papa je ovo liži, sad ti sad da plati papa to. Može? I ljudi, tu ću završiti ovu epizodu, kao što ste pogledali ovaj video i video se vrlo uskoro. Poz!